Senjuk kisengkan thai Catholic Shillong Archdiocese Zone 2 hagsi ublay beladap kelak pelong ya kejing kenduk lang ki kenthai na kisan parish jungka zone bakenthop ya kelai dumkra nong thamai nong mensong penthor bat kamau pat parish balak pelong hasin Peter and Paul penthor umkra parish kabadiru sibenda kejing rakhi hasatla ka perthai ya kasing kerpang ki kenthai ne ke International Women's Day kabaju rakhi haga pratarik banai balai Hagni si lai don lang do Reverend Father Edward Stan bagi spiritual director ke Senjuk Zone 2 uba AL Hek nong mikmat kathan kum kongsan bat shimru i gebenta ban penher ya kalama jung ka seng nang ta kinang ilam ke Senjuk bakenthop yu president secretary wat gid khot ke Senjuk kiruniam sister kinang shakhot sambha bat kipaj ba hadin gejing penher ya kalama lapan buat da kemas bekhot lingba spiritual director Father Edward Stan Bad harian kemas berkhoj hagapor nok singi la yok biang ya gejing kren no Father Edward Stan halor kapang ka sakramen kintiup kurim ringkat gejing gerku haga sakramen balalam khamat do Father Lawrence nongkse badai parish priest ka penthor bad gejing penhap ya kelama hadian ki program barok do Father Anthony Karkongor la khot yu Abraham ban mi no nala kajong kesinong nala kajong kari lada ublei ong yaki badianga hakane kejuk mo hakaba jenjar bani ojaka jenjar batsnaying ngila peluk pensat katkane ke ying ke bahe katkane ke lengha katkane ke bri nginlai kumno ngino ekane ke bri ke jungi kane ke lengha jungi ke per jungi ayin ke sem jungi ngin sakarnga ke khili Henry Abraham pan da ke jingkomu ya ublei uino ya kita barok dom dai tamu ino ukhor ya ki bahaya ngasem jumu ya ulot bat kiwe de bat kila lei nanta kila mi nanta bat kimtip sano panpoy kimtip sano panpoy je hange niyo i ba ngidon kam nong yalam ni balai syarang lang sya undolun wa kajit pesni ngilajah nanti nama undon nong yalam hadu bami itai gue long kubi de hakajingim jungiru ngidon kam nong yalam